jednoglasnom odlukom predsjedništva koje je predložilo glavnom odboru. Dakle, ja, Milorad Dodik, je izabran za kandidata za člana predsjedništva, a kandidat za predsjednika Republike Srpske, koji je isto tako jednoglasno izabran na svim organima naše partije, je gospođa Željka Cvijanović. Da ne duljim, uglavnom usvojili smo program naših aktivnosti. Mi želimo pobjede na individualnom nivou. Očekujemo 370.000 glasova za člana predsjedništva i predsjednika Republike. Očekujemo 300.000 glasova za podršku našim listama u Narodnoj skupštini i nešto više za predstavnički dom. Želimo sa našim koalicijnim partnerima da izgradimo moguće zajedničku listu za predstavnički dom. Danas i sa ljudima na organima partije nije bilo poteškoća u komuniciranju, zato što smo mi već odavno na istom zadatku, politički apsolutno svjesni šta su to imperativi u našem političkom radu i sigurna sam da sad kad smo ušli u jednu stabilnu finansijsku situaciju, kad više nemamo izazova te vrste, možemo u potpunosti i kao društvo, a posebno institucije, vlasti, da se posvetimo jačanju Republike Srpske. Republika Srpska je glavni politički cilj. Njene institucije su glavni politički cilj, opravdat ću to povjerenje i partije i građana. Tu lošu politiku ne želim da vidim ni u primisama. Naša politika u zajedničkim institucijama biće politika discipline, jedinstvenog nastupa svih predstavnika zajedno sa institucijama Republike Srpske. I to je sasvim legitimno. Ja ću obavljati dužnost isključivo u interesu ljudi Republike Srpske, jer me Republika Srpska bira. Mene ne bira Bosna i Hercegovina, nego Republika Srpska. I mene bira srpski narod i ja sam obavezan narodu i Republici koja mene bira. Što se tiče Bosne i Hercegovine, ona je definisana Ustavom i Ustav Bosne i Hercegovine bit će okvir u kome će ja djelovati. I ništa više ni manje od toga.